submissive oiba attitude ama India government ma koi utti bese masina India government na cookie singna Manipur da lan tabasi legitimize tawna na bokona ba atem ma yaubra ha bise koi di yam chang ching bule yan han bada koi November gi tang 13 da thokri ba thodo si mayam na loina khangna re madu broad daylight ta hadi ngan ngal matam ma da tongan ba ara pa mafam dagi lakpa koi cookie terrorist group maruena India government ga suspension of operation tawga leiba militant group sing namna saruk yaba dumlaba yamaba lami singlup amana adugulaba jakura dhorgi borbeka da leiba jakura dhorgi mitei kun macha ama maroina police station da sunang na lejaba mafam amada lan tasila kanda mishimina kya thonba amadi madudagi ekhoi nupi amadi angang pikpa angang nawa yauna pharaga pukibagi thodo aduda madu retaliate tawna bo honabada Central Reserve Police Force CRPF ki maikai dagi koi adung laba cookie militant tara mafam aduda koi haki bagi pawm yang len thengakre haiba madugi thodo odui matung tarakpada hojik lai si Ministry of Home Affairs ki maikai dagi haiba asiba tara du Silchar da leiba Silchar ki hospital da puraga makoi postmortem tawba amadi makoi singasi ki chap chaba identity masak khangdong nanabagi process ama tawk matamda cookie group ki maikai dagi hariba dead body sing adugi mathakta koi DNA test of yaroi identify tawna ba hona bu yaroi habigi protest ama lai sina tapadi koina mamang dagi hana dagi dum haiba Manipur da handak thoiba lan si manungda Myanmar dagi tongan ba mercenary forces proxy army mayam ama koi Manipur manung ji operate tawrakanda Manipur da lan tabada yaure masi India government na khangjan adana sum leiba si masi kudong yamna masi laibok thibani masi chapchana thopai ka gadamni habisi makoina handak DNA test dead body sing adu identify tawna na ba DNA test tawba yaroi haba protest sina mai sing ta ya dum an thamjo ani subada paidagi hena ngai ibadi India government gi mapangan kan khraba intelligence mapangan kan khraba Indian army leiriba yam khraba central security forces Manipur da leiriba mayam asina mioi taruk hai ja apik pasu yauraga nupi ngakta oiba mioi taruk si nungthin pobopta pharaga pukibasi ngasi poba thiba khangdana makoi bu kanma ngamdabagi phibam amada leiringi cheraga sida aikoina tajabada Ministry of Home Affairs ki maikai dagi adugum laba aikoi ki mioi taruk ase masi thadorak taba taragadi asiba tara asi Lobi yaroi, Shinaba yaroi, Shinaroi, Habagi, Wafam Mukak, Mayamna, Media, the Kaidu Porta, Tuna Kumyawe. Adu Tagadi, Adum Bogi, Changda, India government, Kumbamapangan, Kalaba, Lanmi Shinup later, India government na, Mihad Mipun Chataba, the Haling Balatraba, Kuki Gidum Laba, armed group, terrorist groups in Adugi, Mayokta, Tabok Pakatagi Mauta, Makoida, or in a Mantik Nabagi Mawanga, submissive oiba attitude ama India government Makoida Uttibese. Masina India government na cookie singna Manipur da lan tabasi legitimize tawna na bokona ba atem ma yaubra ha bise koi di yam chang ching bule maram masina hai basina se makoi da mantik naraga nakoina aikoi gi metei gi phari ba mi taru do thadorok da bata ragadi nakoi gi dead body tara si lobi yaroi haiga dam nate terrorist asiba dugi kai tawda ga du tongan ba porma lejarangani tawda bu phari ba lanjadra ba nupi amadi angang makoi taru ga se Take the Kaidana India government na Makoydu rescue Taurakanda, Manipur Miam the Sinaba have said India government quite a get Tangai Badana, Tobum Togo Tabamani, Madu Todana Makoina Kogi Hatare, delay Todana, Cookie Singa Wari Sanari, Shu Group of Wari Sanari, Jorzan Puda, BSFP, DG Chela Wari Sanari and Ole Palay Todana, terrorist Singa Wari Sanaraga, Ekogi, Mioiba, Micham Miami Punsi. Mantiknaba amadi kannanabagi thabo paikale habese masi Manipur miam the minamba India government ge dumba thawsilamani masi drama tawbuni hairu polisina maram oiraga karigumba India government na kujin khuna thoptagi phagriba mioi taruk angang macha yaungna phagriba mioi taruk se karigumba kanma ngamaudoba tholabadi Manipur mayam na India government singakpi sunga moidaba phibam amada India government ki mayok Manipur miam soidana lepakani habese man wani thamse ani suba point da Koi Zasujin among the Sabe Tambigre Narang Katada, Ikam Kamodana, Manipur already withdraw to Raba, police station drama Pangi Manunda,
खंगत लगा पुलिस स्टेशन तरुकता नौना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इम्पोज तौसलेब से मसी इंडिया गवर्नमेंट की करम वखलोंदा करम मीडियम तौनो है अखोई मनपुर मैं भाव ताब नंदे मनपुर गवर्नमेंट की अखोना चीजबदा मनपुर गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से इम्पोज तौहनगे हाई तारगदी डिस्टर्ब एरिया स्टेटस डिक्लेयर तौब आइडेंटिफाई तौब एरिया चंगी मधु मनपुर गवर्नमेंट की साइड की कैबिनेट डिसीजन लौब चीफ सेक्रेटरी डिसीजन लौकिबा ऑर्डर थोकिबगी डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर तौकी पोरम अखोई उब फंगदे अदुना ताकबदी पुलिस स्टेशन तरुक असिदा ngasi इम्पोज तौरइबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से मसी न्यू दिल्ली ना नंफुदा मनपुर गवर्नमेंट की कांथोगा नमजलगा तौरपा अदु मखल की इम्पोजिशन नि मसी हाइब पुलिस स्टेशन से अखोई मनपुर मियाम की मीडियम ददी मसी इंडिया गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन तरुक असिदा प्रेसिडेंट रूल तौरे हाइना अखोइना लौरोइदबई मरम लेते अदुना हाइब फिबम असी नाकल अमरोम दा अखोइना येंग मतमदा हाइब पुलिस स्टेशन तरुक असिदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इम्पोज तौरगा फंगनिंगिबा पांदम से कइनो मखोइना अचीव तौगे खलिबा पोत से कइनो मसीना मखोइना लोशनगनी इरांग असी लोशनबदा मतेंग पांगनी ना खलिसे कमाइना नो हाइबसी मनपुर मियामदा इंडिया गवर्नमेंट चप चाना मदुगी एक्सप्लेनेशन अम पीबम चंगे मरमदी अखोइना येंगजबा मीडियम ददी हौगिबा मेगी तांग अहुम दगी हौरगा ngasi बो चथरइबा लान असिगी मनुंगदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इम्पोज तौरगा लेरिबा चिंगी जगह सिंगदगी कापकपा कुकी की मिलिटेंट सू ग्रुप ता लेबा कुकी की मिलिटेंट सिंगना कापकपा नोंगई मरुना पानबदगी इंडिया की आर्मी तराग मरी दी सीरे